Tukiambiria muciĩ wa mututi Daniel Mutembei kuma Robert Chuka ura wororo ni antu bakumenyeka yuwete bate muthika mwankare nende akethera akiona kioto kiawe. Mutembei ura wororo meri ithatu mithiru na atumire maandamano ya ramatatauni ya Chuka na kurete kukiora wari mukaririte wankiamo ya bonda bonda ntereche Chuka yawekira ku bobo yete orene ri muthwaniru mwatithirite aikirwa mpine mwankathai na baraba watire kwithira bayatwa mbodi ya kuma Samura Gishima aina nteto nkuluki. Kuma ntugo ya gichanga cha kiraga atemete barabara ya kuma Meru kuthi Nairobi ya ingiro muchi wa Chuka antu bakiandamanira gikuo kia Daniel Mutembei mukari wa ntereche Robert ora auragitoe na nyumani barabara enu ya ingiro wataka iborichi barabara jukirie ithandukurera riari na mwiri wake. Nkruki ya mieri ithatu imunthi Mutembei atikuri kuthikwa na gutikuri kumenyekana ire akathikwa. Atori amwe na antu ba muchi wago bariuga batikienda kumuthika mbere bona haki ya gikuo giake ikithingatirwa. Tutithikite Mutembei nkinya thaino gwa ri mochari community na antu maria mamuiche wega na wiro ria arutaga nimo maugite maregete athikwa makauga ni menda justice yonekana nontu before Mutembei yakuite gikuta kiu akuire nakio ni gikuite antu makiria mathatu wa erienu wa wiki na wa mweri uyu tuonire tukiintimidate muno na tukifocha kwa nkinya kumuthika tuona kwina untu tumbekiritwo au ndani twauga leke twambe twikare tutathikana ni tontu ni turathiritana kwa muno nkinya ni antu anene tukira gwana no kuthie gutewa twauga ucio kwenda kumutane akorwa wa mbere untu imuru wa ngina imwe ni tubirite umbi tutikumaka nontu at least yetu kuona ni justice tuone tuyo tutikumakira no twamakira tugatwika riu virenjiri takia maitha batano gatigatika athuganirwe bathanthatu bakumuraga ibaperetwe bondi ikoti nene ya Chuka arende bakathi mbere witiga igambarire bakiumaga rumande nchera ya Kathwana untubra antu baba bamuchi wago amwe na atori bakenerete bakiugaga indiogu ibakuona taka kuri na weru bokuona haki niombo jaga gambanire rionze kuma kiambiriria na umuntu ni onona ugarurukua no gwante kumenya Kiswahili enona ngai no kuruta wira at least kwina justice ikonekana twina faith na mahakama yetu tucokerie thirikari yetu nkatho na kithure kindiki tugucokerie nkatho muno mustire ni wegwira kiriro gietu na wauga ni ukuthungirira cira uyu na ni tuonete ni uthungiririte berere amwe na ugu muthuganiru umwe ati kuri wikirwa mpeni untu buraba kuromba thirikari yikaragate kurutha mari mathanthatu na ni matano mariku umwete mwambate ni mburia thirikari eto nonto thirikari ni tuije na mukono muracha ni tuona magendanĩtie na atui ni mature unyu ungi ni mathima ni magerie buria manki mureta tumenye gitumi gitumite bitha amwe na kwigua bati kuri kugwatanira rira baomba kumuthika bariuga mathiko make makaigwa mari murigo umunene kiribo ura ukenda utethio bo thirikari na atongoria mwanya bagichiacha mauntu ma kumuthika ta family gatukaria lakini umenye riu te mauntu twabangite ni mauntu masire tutikumenya ni matundirenete muno financially wana atukinye bantu turie thirikari igatugwatia kumuthika ni tontu ntuko ine mengi muno na turi ta family thaino twauma koti tutari kunjandiriana na ni tukuria atongoria metu monthe matugwate njara enderea tugakorwa tukithika Mutembei mache matugwatie ni tontu bena murigo murito bena igatumika mbeca mengi kuma enderea twacunirwe we ni thirikari nginya thaino tutanavota gukorwa nginya tukiaraniria thirikari enu tumenya aigangitwo atia. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.